pedzisira watuma NSPOL mwaZhou Africa kulezi nsuku zokugcina kuti azorodze vanotenda kuti aphumuze abakholwayo. Tinotenda Mwari nokuti wakatitsanangurawo. Siyabonga lo Nkulunkulu ngoba wasikhetha. Tikatenda kutumwa komuranda waMwari Paul mwaZhou Africa. Sakholwa ukuthunywa kwesenxe kaNkulunkulu NSPOL mwaZhou Africa. Saka takafanira kutenda Mwari nokumuda kwavo. Sifanele simbonge kaNkulunkulu ngokumthanda kakhulu. Afrika yedu. Afrika yedu. Tinotenda Mwari zvakanyanya. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Kuve pakati penyu kuno kuDurban. Ukuba pakati nakwenu khona lana eDurban. Nokuti pakuronga kwakwaepo patakaronga zvokuuya kuno kuSouth Africa. Ukuba sihlela ukuza la eSouth Africa. Hatina kunge isa Durban paurongwa ihoho. Asikaze sibeki iDurban kulolu hlelo. Takanga tichinda Cape Town. Besiya ngase Cape Town. Toya Port Elizabeth. Siya ngase Port Elizabeth. Toya Joburg. Siye ngase Joburg. Tingala tishitoko mushanafi nositopinda sabata. Namhlanje fanele ngabe singenelekeleke ekhaya. Tinotenda Mwari nokuti vatungamiriri veDurban vakakumbira. Siyabonga uNkulunkulu ngokuba abakhokheli baseDurban bacela kuti tiye kuno tinamate pamwechete sezvatiri kuita izvi. Ukuthi sibe lana sithandaze kanje besenza namhlanje. Saka tinotenda chose parudo rwevatungamiriri ava. Ndokufudza kereke yaMwari. Ikona ukulusa ibandla lakaNkulunkulu. Afrika yedu. Afrika yedu. Saka takauya tapano. Sizile sesilana. Tinotenda Mwari chose. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Zvino kuuya kwedu kuno takatumwa naBishop Alfred kushamisa Mwazha. Kuza kwethu lana sithunywe noBishop Alfred kushamisa Mwazha. Mukuru hanga igare punde. Omdala. Amen. Ndiye mukuru wedu kana tiri pacheche. Uyena omdala kuti uma sisebandleni. Afrika yedu. Afrika yedu. Haleluya. Chega ndikutsanangurire kana tiri pacheche. Akeni ngichaze uma sisebandleni. Hatisoni vecheche kana tiri pacheche. Asibona abantu bebandla masisebandleni. Handipo patiri vecheche bethi. Asikhona lapho kuphela. Paupenyu wedu kwesipatiri tiri vanhu vecheche. Empilweni yethu la sikhona sabantu bebandla. Saka ndiye mukuru wedu. Njalo uyena omdala kuthi. Afrika yedu. Amen. Afrika yedu. Haleluya. Akatithuma kuno kuti tizokutsanangurirai. Wasithuma lapha ukuthi sizonichazela mafambiro ari kuita zvinhu mucheche The African Apostolic Church. Ukuhamba kweThe African Apostolic Church. Afrika yedu. Afrika yedu. Saka ndinokumbira kudani. Siyacela ukuthi senzesai mafoni enyu chaizvo. Sebenzisana amafoni enu kakhulu. Munyazorekodha zvakanaka. Ni rekode kahle kuti murege kuzonyeperwa ukuze ningatanjelwe amanga. Afrika yedu. Nokuti inini Bishop Juru General Secretary. Ngokuba mina uBishop Juru General Secretary. Ndiri fifth respondent ndakamhangarirwa panyaya iyi yecheche. Ngabochiswa kulelu daba lwebandla. Bishop Tafa ndimire navava chairman. uBishop Tafa lo ndime naye uchairman. Ndiwo sixth respondent vakamhangarirwa kucheche. Naye futhi wavulela icala enkantolo ebandleni. Bishop N.E. Mwazha vatinavo pana ava. uBishop N.E. Mwazha lo esinaye khona lana. Naivo vakamhangarirwa kucheche second respondent. Ngokuba naye wabochiswa futhi. Afrika yedu. Asi pakumhangarirwa kwedu tiri vapfumbamwe. Njalo 7 abantu ababochisiweyo. Zvino wechigumi wacho ndimi cheche. Si-10 njalo abasi-10 bakhona yinina ibandla. Afrika yedu. Afrika yedu. Chatakamhangarirwa nechamakamhangarirwa inimi nesu pamwe chete. Into eyavulelwa icala kuthina sisonke. Kutenda mashoko emuranda waMwari Paul mwaZhou Africa akataura musi wa28 February 2020. Ukukholwa kwamazwi enxe kaNkulunkulu esiphakeme mwaZhou Africa akhulunywa ngomhla ka-28 February 2020. Aya akazoverenga musi wa19 March. Lawa afundwe ngomhla ka-19 March 2020. Patakagashira mashoko aya. Siyamukela la mazwi.
Imumchaga shira mashoko aya. Nani niwamukela lawa mazwi? Ndopataka matamangarirwa. Ila asabotsheswa khona. Saka tese tiri vasungwa panyaya iyi. Usonke siboshwa kulolu daba. Zvino tati tizokupai zvakakwana. Sithe ake nisinikeze okugcwele. Sezvo tirimo munyaya yacho iyoyi. Njengoba nathi sikhona kulolu daba. Afrika yedu. Afrika yedu. Haleluya. Nokuti vakatanga kuuya vakakutaurirai pakutaura kwavakaita asi hazvisi izvo. Abaqala ukufika banitshele ngendlela abanitshele ngayo kodwa akukhona. Nokuti havamo munyaya yacho. Ngokuba abekho kulolu daba lwabo. Kana vari kuno kuSouth Africa hapana akamboya kuZimbabwe. Uma kulabo base-South Africa ke chef noyedwa ke wafika eZimbabwe. Saka nyangwe dai vasipo nyangwe dai vatonoti vakakunyeperai. Bekhona noma bengekho banintambele amanga. Afrika yedu. Afrika yedu. Zvino chokwadi chiripo hechi. Iqiniso elikhona nansi. Musi wa 19 March 2020 Ngomhla ka-19 March 2020 takaledzwa kumba kwamudzidzisi. samenywa endlini kowathunywayo. Mudzidzisi akaledza vana vake vose vanonamata nevasinganamati. Owathunywayo wamemeza ingane zakhe zonke ezithandaza nezingathandazi. NeBoard of Trustees. NeBoard of Trustees. Takanga tiri 15. Kade siwu-15. Taifanira kuve 16 asi Dr. Mwazha akakumbira hatina kuzove naye. Bekufanele sibe u-16 kodwa uDr. Mwazha wacela sikwazanga ukuba naye. Tafika tapinda mbama mudzidzisi. Sesingenile endlini yewathunywayo. Muvhangeri Kasima. Umuvhangeri Kasima. Ari personal aid wamudzidzisi sezvamunoziva. Personal aid owathunywa njebenazi. Akasimuka akati. Waphakama wathi. Mudzidzisi. Owathunywayo. Vanakomana venyu vauya vese vari pano. Amadoda nako sefikile naba bonke balana. Kubva kumudiki kusvika kumukuru. Kusukela komdala kufike omkhulu. Uye neBoard of Trustees yose. NeBoard of Trustees yonke. Makati ndivasheredze. Nathi mangibabize. Kuti ndivaverengere mashoko amweya mutsvene. Kuti ngibafundela amazwi kaMoya weNgcwele. Aya akataurwa nemweya musi wa 28 February. Awakhulunywa noMoya weNgcwele mhla ka-28 February. Zvikanzi zvakanaka. Kwathiwa kuhle. Verenga. Kwathiwa funda. Muvhangeri Kasima ndokuverenga seizvi. Umuvhangeri Kasima waqala ukufunda kanjena. Mashoko emuranda waMwari Paulo Mwazha waAfrica. Amazwi enceku kaNkulunkulu Ernest Paulo Mwazha waAfrica. Number 8 Jefferson Road, Harare. Number 8 Jefferson Road, Harare. Date 28 February 2020. 28 February 2020. Musachinge anodyisa chirayiro. Ningamshintshe odlisi isidlo. Ndiye anoramba achidyisa. Uyena ozoqhubeka edlisa isidlo. Mwana wangu Tawanda Mwazha. Ingane yami uTawanda Mwazha. Nokuti ndiye ane experience. Ngokuba uyena one experience. Ndinozviziva. Siyakwazi. Kuti ndiye wandakapa basa iri. Uyena engamnikeza lo msebenzi. Kubvira kare. Ukusukela kudala. Kana mava kunotenga chirayiro. Uma seniyothenga isidlo. Munoenda nemukuru wenyu mose kana muri pachechi. Nihamba nomkhulu nomdala uma nisebandleni. Mwazha mukuru Alfred kushamisa. UMwazha omdala uAlfred ushamisa. Ndiye mukuru. Uyena omdala. Nokuti mukuru angaigare pfunde. Ngokuba umdala. Umdala ithendela ngeke lihlale phezulu kwebele. Umdala ithendela ngeke lihlale phezulu kwebele. Saka ndiye anokutungamirira kunotenga chirayiro kutauni. Uyena ozonikhokhela ukuyothenga isidlo edolobheni. NeBoard of Trustees yose. Uhlangene neBoard of Trustees yonke. Mukuru wakhe ngona angatungamiri chechi. Umdala wakhe ungoni ngeke akwazi ukukhokhela ibandla. Nokuti akarasika. Ngokuba sewalahleka. Anibarika. Unesithembu. Akazviitire izvozvo. Ukwenzeleni lokho. Mukadzi mumwe chete ndiwo murawo. Unkosikazi woyedwa wona umthetho. Ndakanzi naMwari ndiri paHoward. Kwathiwa uNkulunkulu ngise-Howard. Recreation of Africa. Ukudalwa kwa-Afrika kabusha. Nyorera vana vari kumayunivhesiti. Zvalele izingane zisekumayunivhesiti. Kuti vagozokubatsira mubasa rekusika Africa itsva iyi. Ukuze zikusize ukudalwa kwa-Afrika itsha leyi. Vanotobatsira ini Paulo Mwazha. Basiza mina uPaulo Mwazha. Ini ndinoita Recreate Africa. Yimina engenza i-Recreation of Africa. Vamwe vose ava vari kutondibatsira. Abanye bonke
bonke bayangisiza vose vanozviziva izvozvo. bonke bayakwazi lokho Ndini mukuru wavo vose. imina umdala wabo bonke Ko majongoro anodii kumushandisawo. umajongolo niyekelani ukumsebenzisa nani Apedza kuverenga sezvandaita izvi. seqedile ukufunda nje bengenzile Tese takanga tirimo takarova maoko. sonke kade sikhona sashaya izandla Tapedza kurova maoko. sesiqedile ukushaya izandla Bishop Alfred Kushamisa mukuru akati. ubishop Alfred ukushamisa omdala wathi Ngatinamatei. masithandazeni Tikaimba hymn 4. sacula uhymn 4 Tikanamata. sathandaza Mujawabiko akatobatwawo nemweya. umjawabikwa wabanjwa namoya wengcwele Tapedza kunamata. sesiqedile ukuthandaza Tagara pasi. sesihleli phansi Bishop Alfred Kushamisa vakati. ubishop Alfred kushamisa wathi Bishop Tawanda. bishop Tawanda Kunoda kuti tibatsirewo maererano nezve-COVID-19 iyi. sicela usisize kwe-COVID-19 le ekhona Nokuti zvakazaita musi wa-19 uyu. ngokuba lokulo mhla ka-19 MuZimbabwe musi wa-17 president vakanga vataura kuti musi wa-23 Monday. eZimbabwe ngomhla ka-17 upresident kade esekhulumile ukuthi ngomhla ka-23 kumsomlungu Nyika ichave ne-lockdown nokuda kwe-COVID-19. ilizwe lizovalwa ngenxa ye-COVID-19 Saka kuno ku-South Africa makateye matomu lockdown. khona la eSouth Africa kade seningenile kwi-lockdown Saka vakati tibatsirewo tidzivise kuti COVID inofamba sei uye tingadzivirire sei. wathi awusisize usazise ukuthi i-COVID ihamba kanjani njalo singayivikela kanjani Akatsanangudza sezvataakuziva iye zvino. wachaza nje besesazi kumanje Apedza kutsanangura, weseqedile ukuchaza Bishop AK Mazha vakati, ubishop AK Mwasha wathi iwe Tawanda wena Tawanda naGS no-GS ndoda kuti mugare pasi ngifuna nihlale phansi munyore zvinhu izvi pasi. nibhale lezi zinto phansi Musi wesvondo toda kuti tiite musangano nemabhishopi ngesonto sifuna sibe nomhlangano namabhishop musi wa-23 ngomhla ka-23 musi wa-22 umhla ka-22 tiite musangano kuchifu. sibe nomhlangano kuchifu Saka tofanira kuenda tiine zvakakwana kufanele sihambe sinokuphelele kuita kuti tinopa mabhishopi edu kuze siyonikeza amabhishophi ethu kuti vagodzidzisa zveCOVID izvi vaine zvakanyorwa. ukuze bafundise we-COVID-19 banokuphelele okubhaliweyo Tikati zvakanaka. sathi kuhle Bishop Tawanda vakati, ubishop Tawanda wathi naIGS ko zvinhu zveshe zvamunogadzirisa kupi? wathi i-GS izinto zebandla nizilungisa phi Ndikati ndinogadzirisa naBishop Siya Mzhombwe. ngathi ngikulungisa nobishop Siya Mzhombwe Vakabvunza Siya Mzhombwe kuti une email here. wabuza ukuthi une-email na kuSiya Mzhombwe Siya Mzhombwe akati hongu email ndinayo. wathi yebo i-email nginayo Vakati ndipe adresi yake vakamupa. wathi awunginikeza i-address yake wamnika Vakati kana tikange tabva pano wasithi uma sesisuke lana taparara musangano unowu sesisuke kulo mhlangano zvichaita kuti ndinyore zvinhu zvese izvi pasi. ngizokubhala konke lokhu phansi Saka general secretary tosangana between 1 and 2 kubasa kwaSiya Mzhombwe. wathi general secretary sohlangana emsebenzini kaSiya Mzhombwe before 2 Ini ndinoenda mutumira ozviita download mina ngizomthumele bese akudownload ozviita ma-hard copies. akwenze kube amakhophi Toverenga nekukorekita kuti ona kuti zvii zvinodiwa. sifunde nokukholekta sibone ukuthi yini efunakalayo Kana taita izvozvo uma sekwenzile lokho tochiita mafotokopi anokwana mabhishopi ese kuti vagonodzidzisa kumaprovinsi senza avo. amafotokopi azonela amabhishopi wonke akwazi ukunena kumaprovinsi abo Tikati zvakanaka. sathi kuhle Takaparara hedu musi